Mm. Um, Welcome everybody. Like we've been trying all the time code con right kukui tin chagor Rɛl Rɔ. I tried before code con did con galat. But can have been kagwa and dong con gorgaje because can technology con allow to do it. On eight con ko take right chagor kalat jang ne kataya pen Yiëekä. Then gor con da con color da con will share right now. More content gwa minute ka slide on a talk chagor me shi shang nin Jiɛn Dhieec me shi shop ngai kon na ngoche toga shi jak chi ga yokos chi kana receive ka tai chi kana receive ka je te ga mu news kon ko ka jan gwa ga ga me ba yokos ba watch pin chana tan chalat tan chana mer bit chalat kon ma wa chalat kon gwa ma kala jang ne shop raw baskel ka tan cha sai ngai je gor ben Yiëekä lara ben Yiëekä shawa ka me shi shang ne ka Jiɛn Dhieec shop katikan dial gwas kel ni en gwas emo shi jow ka pärikä nhial mishet ka pot jom mi dit ka shu duel in nyuurkɛ sin thiäŋ kɛɛliw shu tishet ka bol maac jɔɔc kaka shu koro dääk ka thnikiɛn kan dial ka shu kan dial thiäŋ ka Yiëë in Gɔaa in Rɛl Rɔ ka shu ka ruac ka suk tu kiɛn ka luang in shi Yiëë cukɛ so ruac mi sha kam kon ngwa ma ko lara ja kon ko shi yokos cha ruac shi yokos cha pen ka so me shi yokos cha pen ka kan jak cha ka kam suk tu ruac ka suk tu ruac ka gwa mene ka suk ti cha mention witi to we mon to ngashke adara ndaw jalten ka suk ti ko kende de lena ramdo den but ka gwa sedan kan ga kon len ko bu ko ruac ka yalar kon ko shi Yiëë ka kam suk ro ko shi ko ruac ka kenyen gwa samo mugi kon ka bes mbangwan den chawa ji Persia chawa ji Madai chawa ji Elam ka chawa ji Mesopotamia chawa ji Egypt chawa ji Libya min la dung Cyrene ka che nyogalar kon gwama che nyogalar kon gwama kin wi dial to ton ko wit de tin ka wit de ngach so nye mara gan mara mi kon shub gwama lara ja ko ne ro iran ko tuk jang ne ke speaking tongues ta la lat ka ga tuk ne ka roi ko tuk mi sha ling so anamo I don't believe ko ne ye ko ngono mo ko ye tu ngon ne kan ye shaitan tu kan tin ka suk tu ko ken roi ka mo ko de wo ko nyam chalara de ka bas wal jok me ne de kon chu ga ben ka shu ne ko ken tu bai ka we ken shi ga yong ko kong but me chi Peter churo de je jungu chu Peter lar chu Peter ke jogo yen je in je Judea ka yen ideal tin shen ka Jerusalem ameme shublosh tu kun ka le men lara ka suk ne ji ka tong ne de kan ga yong chet ka men chaye wa shar yene ko ngode esa bangon ka runwang ka meme me shalara Joel ka gung ni Joel so mugi kone and Joel to write and he was a prophet ke ramala gog me right before no wal aken Jesus kana naben arwaje shi Joel ko lar angu me chalar mugi kone gwa me ne te gara wuti chalar kan kono ka men shi Joel lar te ga ta mention in shawade shawo shang pen ga ye e shang ni te Jiɛn Dhieec ka chore gog mo kwale shol Joel mo shawo ko lar so shang ni te Jiɛn Dhieec first da kon ngai ne je o ilangu
So and Jiɛn Dhieec Jiɛn Dhieec guame chalara de chalar ka jili by sugar jandar with dog bus will Dhiëc cho kwen jong dang baro to ke nika Jiɛn en gurni Jiɛn longa Jiɛn e supni mush ngwanga wasni bel ku kwen nin ti Jiɛn Dhieec ka Jiɛn en gurni Jiɛn jongni dang baro so again bimush bel tin pai shek shu sup kosnyal dai duli kun bramo juraini dang raw nong tiba ben ngwang kalat ke ko ngwan to tongni nupa mi kok ka bake bul shaka mosh sop akan shaka mosh top ala mushkos ka bel tinnam so mungai kone enin Jiɛn Dhieec jene ken God Israel kaga joko nene belkun mishi ka shek kajen shangamo aken yen gane nger bia ken bia ka nong and then bia ka bungwang nyamkus so a shang kai nene jen in another word a shangen la kai la ka tuko kuskaje namani a prophecy mishi alad banu miburo do talk kan de kukon de tatana in the job ko nene ba kai ba ka tukus aken shanger bel indeed men kulela shangen kam ga ngwane men kam ga jiwen mon de rar tala ji shungna ba ka non kosko bi ko rol nel ka tek mo dorar arwaj mi shiga rwaj mon shalar kon ka ji kwen shoga jandaro kwen ji Israel shoga jandaro badak pas jandaro bakel chawa ka shang in subni kosnyal mush bel ku tinnem nger taye tinnem nger taye ke dol mi Rɛl Rɔ ka shwara letsin so chalar ka ko shang man bi kan to gala shang baraw den ba shang longo shang kos mun kulela shang bi kan kabla shang longo so ngai kono bono ka jen gwasma ko entire chala do no ka je so chaga joko ne a jogan kush possible tatin ke mis ke nakros date kana mis jurami so joko tiken tin kulela jok shang kula taka good shang longa de so which means shang and jol bikin jongna dambaro bikin kwen ko bisabane dambaro bikin thiäŋ so mu guje bikin ninti yen ngwanu de bangon and then ba shang longa kel mun kulela shang longa joko me ku possible tatin ba ku matkin in that way your botede bishnene tobe kula thiäŋ ala Jiɛn Dhieec so chalar ka ko ne shang ala sup ne ngwane tin kai gaje so ngai kona kenin de jok ka tan ja kula lar kaje joel ka yol shoga ro bas jandaro badak shoga ko korka momo and be Yiëë wash radian nei diaal ka bigat kun ken nye kun roi ni goga lat news ni roi goga lat ka bi dir wuni ken la lagaka ka bi ngani kun news ni nen enni ne to ba Yiëë wash jang diaal ba wuni kene men so chalat kon ko jen gwasamo angu bitogo ci kwar ko zalat ko katok jaga ko nene bu gwas ben ko be Yiëë wajpin arai gogo mu kwala la de gwamene ejene ci to ka ja ka time ci Jesus won nyal me ci Jesus jaga jogo tay ka Jerusalem mene mi chay kam shum en beben so ci kwar ko jay Yiëë she wajpon gade and then ci gade ci Yiëë mo she wajak and then ci jak ci ge Yiëë mo ne ci kanelel te kele de kono kula ngaj Yiëë cha wajaga ne cha shat ko cha shat ko ne ken jak at that time ka kai ka gwaze tungode ka kwaze lat kai
melat ke ruac ke je ko ba ruac banang nhial me de DNA shiro de lat ke kwi jang ke jen gwaze dan o ne shat ke tan le nhial ademe tal nhial ademe ko mi nhial je dem bena opiet so tai shi jagalat ke that time ken jag chaga kamrai ko ne biken opiet bikarai ko bikan nangrar ko brai ko boteri bada we mon kɛɛliw kajen ngai kono ko on point ne right ko de chukulu we mon kɛɛliw en right ko ma chi Jesus a lat ko ne sharak mu la right ko sharak piet be la jen chakon kula kam sharam pis ke bel ko te ke bel ji pen rei queen ke bel ji pen kamun mo to pam ke bel ji pen dop ke bel ji pen kamun mo kwa so ajen chakula sharan so mele jaga ke the time chi ke ye ko chi ke ne jak so ku ke receive ni nyal nyam jene chikanu piet keje kejene kwalele ajene kwalele de gungni joel and right koden chiben ko tok joel kwa mabonyok charo to fulfill ka kel take a gos daro ko represent ben ye ka menya me cha receive jak kenyok bone beris ko represent ben ye ka man ba receive nat bas dorot ko region ngwan do ngwan te bro ko lolat ko nene ba bel ba ko nger ka gwasten ngwe kon ga ta chalat ke jagwame ke ji james choko Dhiëc bas paro chawo ka kujamo da mari lebe ke bet amene shang inbi ben ka kwar ni yeshu neneje li pit kaka shegbel tin shepit moon bekelip bida amene mi nhial in jol kana nhial in jog kana nhial in jog dem so raja mene raj mi chalat kon ko tungudi mi chi piet cha wo piet ka tai chi jag chi raj kot chi kana ngarara so to kwaro ku live entire all this time live ko tungudi be belt in raj ko de cha ku le piet wi mon ba ku le shit so gwa de cha piet re lo ni nat be kene ideal chi raj ko de mane chi accept be gwa be ben ko ba ga nger so an gwa de kwa ga le nger ke je chawala te ga nyal in jok me bidam so ka tai chi nyal nem che dem ga je a chawu pon jang ne chi jak chi roi ko chi kana nang rar chawa be te ga gwas me bid nyal mo ne bidam ga je nyal in jok mi chi nyal in jok chu dem and then yo ba bel ba ko kule nger tin kule la human being ke nger lat ko gwa mene chala ne nger ko chi Jesus te ben bana banang nyal she jalat ko mon no lat kene ta bi ye be pen point out ke je ko bu kwar ko benne ko le seal ke ba ko bil ke tan ko tek and then baga like ga ba ngaji tire ke nega edurun bi yeshu ko ben and then benet ro ba ko bana amu ko kono bon en ngere ma en nyala ma ka tam ke time ba dem ga je che be dem ke anytime chi be pen no gwa be pen ga je be pen ga gwa de chi jaga receive ke je ka gwa de chi jaga receive ke je chawa ku can receive ka shang ni ni ti Jiɛn Dhieec ke kwan kwala day of Pentecost shang mishige shang walaka ejen shang omo badam kaje point nene ti chikwaro ko skalai gaka tin chamagre nene ka ko chawa ka ne dial ka ne to chawa shwal ka ne ka chawa me ka ne ka chawa bu kwaro ko kul banyon nin ken ka mega na ga je mega ji ka tan chalo ji gwi ka je ko jin melo ko der ka shungu ko glana men gor kwaro ko de ejen do be je megre nene ko wo ko shawo ka ne to tlo tuk den ka ken ko rin yar men so mendalat ke shika mendo ne ken toy ke shika balot no ken rodo mare lu ku ne dial ci Jiɛn do ko ne ko mu ko kono ko lu ku ne dial ta ka ta ka ke telo long mu shung ne ka 100% la re jala ne roy ko shika rodin lom go kel shika ro mat go kel let tanken sok ka let tanken ka so ajen chaw repeat nyogo go me ka jol shokara bas de ndaro re dok a chala kon go me ka bible ko tungure chalar kon alois dun test yenji zion alois dun test ka kus nyal ila kus dun ko che yemosh ka nyal ala shung dun ka che ye woy nyal jom ka che ye woy nyal jom ken nyal ruel
shet ke me wenga guas kwam bel bi ke thiäŋ ke bi sek thiäŋ ke kwang kenengu keneliet so chalar kon gwa mene ko cha kon wo jo cha kon wo ngu cha kon wo nhial kengu ke guath ruel ken guath jom so mungu kon ken these are two different season tele bel kula tela bel piet within na piet ke ruel and then yo mich pin kula la jom but then we bel kula ushek so jen ku kon lo gwa mene cha nyoga lar gwa mene ko ho she shoga diok a shoga bakel bas diok ho wana ke je wane kaje ko banaje ngash eno kusnyal ko bende shedne ke kanshang beben ka kon shene ka nhial shit ka nhial mi yik pin garwel so ngai kono ko nhial yik pin garwel ngula to wona da pet la da to then mi cha pet cha tok bungu tede ba gor ko ne ba bel ba ka pet so ne ruel ejene cha receive ne I can jak te kon te kum message carry out ke during that time but ke jen gwaze te kon ten gwame en ne ruel ne al kon be jago ejen ne al jom la nger kana so kangai kon cha lar gwame ne ke dit shoga jen baro widero bas pakel chawo a kwar shine ke ne al mishi jɔɔc demega aje shetke nyuer te shipping waj so ngai kono nyuer e pin wajanin ni ngwende la gwalo mo pin machine la chi pin cho code for a long time ko jinial dem the kona jagolo ne le pin la gwalo ka samuel choko jindaro wode diok a bes ngwan chalar shede ne ke kan shang ron wang shede ke kan shang ron wang misil won shede ne ke shang in Jiëê jɔɔc en ro pin ka kor nyal so mungi kon nyal pa damenin gwada pin je ko de long kwa pin la wala de jena mo toy kelo ko chin jɔɔc dal chi ko to ko mo don ken ko chi tek chben so ngai kon on nyal e jen nong te gone katen dial cha pit wi mon kelo so a many jen ye ko ka pende point out e jen nong te go kane dial ko la shol ko ne shilure duere kos rai duere kan shika shangwa me so ka tan jina bat ka je tan shi shaitan je wangat kun waje ka tan shi nawo kan yingo ka je gwada shi ye ko ta ben chawo ka ne dial sha me da shaitan bu wanke rodin lep ka ba kwar kus ba ja pal ga gwada ki ye kan so ka ba ja mek ne tin shinen ramu lok ba kulong ne just ko chalare chana goro bo korkos but tell me bi pen one ne bi thok bin at that time so ka je Ephesus choga kelbas well job ka je Ephesus choga kelbas well job wa mene chalar kon yen ba chaye bil ka bil yen go en Rɛl Rɔ min chalar kameme a talk the minute a talk me shi yen right the minute a talk me shi yen right kos in sokling la sok to go ka kwi kanadun ka shuyen angas so ngai kono gwa mene chalar kon ko en biela kwa kon le biel ka je here the ceiling so chawe kwa kon biel ka yekos ke kwa kon sil ka yekos ko jin ba jin ngaje kwaro kos ko shi jin rande sawe men ba ji sil ka je jin yekos kat the time of bana sil ka je it is that time god be nialin jok the pen ka je kan niala jok ku le peno be pen ka tai che pen ka je ka jak ka sheng ni ti Jiɛn Dhieec mala ganin ko la ka je so ka jen gwa jok me be pen de nyok pen jen kaneti bas doro to korre jen ngwaru no ngwan e kene de be pen ka kenyam so yo beneti bas doro to korre jen ngwan to wino ngwan be ken kula jien be karoi ko kula lad wi mon kɛɛliw and then ba ne dial tin chamet and then ba kula nyoga nong jok ka sogan ku kanela lat ka tai shi jak chu ko roi ko chu kana lad me chu pire chu roi ko cholat
chaw ka shankel chuneti bas dor dan dok ke kizni dok shukuru di rit ke that day ke chwa boy ke chuken Yesu Kristo chuken anas ejena mono brother repeat it again shio nene ikane it bas dor dok rodin brodin loy kodo but eno guath mo bram mo right none with that kind of number brother written so can say kind of people bineti bas dor dan dok rodin rit gwa ko right kodo chram kelo mo jalat ken dial mu wako madeyo akene de bakulo shat cherkangu chegelet bar plus ne de kokien ten kwalo je te shilo la jishong na machala kon mone agwa mene kan news show baro best job chowa en jack show way sure win mon ke bar ke jendap mu wako lat kos nyal kandien wo mosh ke bel ke sang ke shwa pek nas tin sha moch bel ling ka bas dore to korkel which one ka bas dore to korkel with a gen one with a one so ka dorgan Israel dial another thing that that I don't want you to get confusion with is because mishaw ka kan dorgan Israel dial ka ta cha ga loy ga de je ko ne shi jan ta cha ga Israel cha ga loy ga cha Joseph kan gad ka ban cha ga loy la ka dorgol ga but nyos kan kon characteristic God Israel ko ken group ni 144,000 nati 12,000 bika take character kel ka kar kel ka God Israel me bikan kutkule la de ka je ka that time ba preaching ba lat ka je but ka nati buwa la bus but ka nati wa la ala chike jile vibe but ka nati wa la chike kar ka ko ken so bikan but ka jan tamo but Katan binomo betuog during the day of Pentecost. I show belje the new market da maranomo. But kela dong de jishom gaja aho ngeshnie ko and this ceiling kidis wab yekot be pen gaja mana be pen kajen shang mishat ke shang mana ka be pen jen karamingas shang mo ramalare cha balet cha ka padjat so be shang mana be jamis badmin bukula ya bangaje o en shangamo ka calendar su kwaro ko da chagun shangamo ni shang pena ka shang longa nin dambaro so mo eje yo be shang longa agwa and then be shangamo ni belal ban mo eje pala ga sunday and then shi shangamo ni shi be je men da den o mu ngas no cost ko ken shi ngas ne je Yesu Kristo gat ko zan shagun mon ga ne penyin kwala ngat ka kwala pala je ejen gwan Yesu Kristo and then we ngas no tega kus dandiok tega gwan ga gat ke yeko zan gwara ro kus kel ko we je gala tega nyungu to ken ngas ka chi Jesus chi nok so no money another problem maybe kon jeg borun ken ne dial ten woro den jako shikana mo shikana bilat ko gwade so ami chalat kon George ko kan bali titi mun kwaro kus ka ke two reason the first reason me nguna ka kaje nguna ka ko ne bao pal a God Israel ray runga kelo kare bala to ko kan dambaro hundial so another reason en won ka kaje o shak kana kelo man chala la ko kwiran tike rede kan bala to tona so a to ga naga liya Yesu Kristo a wona ka wona nyal chang binaw ka heaven so kan de diala tone tele mukuro to fulfill out of the calendar ajen ku kono le kweja ko Yesu Kristo me chuli wijat so nakaja jen shange kwa Passover la lel kweja so on this day of Pentecost ku kono le lat kwa me so chetwokungu chetwong na jen shang nini Jiɛn Dhieec tona kan ja kan ga receive out of somewhere else so mugwi kone ka 1844 gwayo ka Yesu Kristo a gwadral Rɛl Rɔ ko ba wiya gugun dinajen chetwok jen during the day of atonement ke shanglul but mugwi kone milar ka jen ne kana chetwok so en shange dan cha thu a menemishi ngutere a menemishi gugun dinajen chokolo barar gwadral Rɔ
a cha duer nene dial chaga no chaga pelaga so ba ko lo shi shang mane tok so ko ngor Yeshu karaso nyam gwan ala go dinigen so shang mo ngodatin so in 2 ways from the time we're within up to the time of bakhairatin kwan ko da wani ne shara shankal ko shawani ne nindi bas dor kel sharkan ko jargan ke shankal ko kos but man den calendar natural calendar chuko the setup ke lew malato every year makula ta pet da waro ka ta jongna de jandar jindewi da raw so an calendar mon so ten ta latin chiga kan bala tin so le karodin repeat every year but man tin a jano tan lat ka jano wal a kanete kon so she jan tan ku kon la lat ka right now kon e kulela the people of the New Testament ko nete wala kan de kan nak no hok but kon ta lok tilal kon nak because Yeshu karaso jawa arwas dal kos man kam duer nene diarar